So ke kube nzima ke uma uthola ukuthi iplayer ishiya iclub thizeni bese kuthiwa wena ngeke usaphinde uyidlalele iBafana Bafana yabo. Ngeke uphinde uyidlalele iBafana Bafana ngoba ushiye le club. So lokho kusho ukuthi umdlali umbulale phila yabo. Kusho ukuthi akaphinde adlalele asayinwe i-top 5 yabo. Sanibona bafethu igama lami nguSanele aka uDonso Nkabi. So nangenjalo bafethu sithi welcome back kwi starting 11. Njengoba nazi bafethu ukuthi angihambi ngedwa ngihamba noSibuda lebuda. Sibuda uGrand. Shapho kunjani? Hayi Grant. Bafethu ivideo namhlanje sizokhuluma ukuthi kungani iManchester United ingeke izisayine umdlali direct from iPSL. So ngizokwenza example nje ngombekezeli Mbokazi, who is a sensational teenager, very talented. But before we get into the video, please don't forget to follow us on YouTube at starting11xi. Sibudu Grant. Hayi kunright kunjani? It's a Grant. So bafethu kungani iMan U ingeke ivele imsign uMbokazi direct straight from iPSL? Is it because of his talent? Cha. He is very talented. Baningi abadlali angafike babhentshe umbekezeli Mbokazi kwiMan United squad. Is it because of the color? No, it's not about that. It's not about the race. Is it because of looks? No, it's not about that. So why? So khona into ebizwa nge-GBE, i-governing body endorsement. So ukuze usayine ku top 5 leagues. So Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga, then League 1. So khona into ekuthiwa i-GBE, i-governing body endorsement. So yini leyo? It's a system based that is run by English FA. So yona i-rule leyo restrictor abadlali from PSL ukuthi bengasayinwa direct from iPSL by Man U or ama-Gunners, Arsenal or ama-Lokhuni, Man City, ama-EPL clubs yabo. So le governing body endorsement iyona overseer ama-players, iyona kahle kumele udlula through yona, kumele bek-endorse ukuze uthole i-working visa yabo. Yeah. So no working visa as a South African player ngeke uzokwazi ukudlala. Ngeke uzokwazi ukudlala kwi-Premier League yabo. So ilokhunja ayikho i-work permit ozoyithola ukuze ukwazi ukudlala. So umsebenzi kufana nokuthi umsebenzi player esuka la eyodlala ngale. So into ekugunyaza ukuthi usebenze awuyitholi. So isebenza kanjani ke i-GBE, i-governing body endorsement for abadlali bala eSouth Africa? So khona into ekuthiwa i-autopass. Autopass isebenza especially for iBafana Bafana yabo. So uma iplayer idlalela iBafana Bafana and uyi-regular starter as umbekezeli Mbokazi, uyathola i-autopass ukwazi ukuyodlala direct yabo, lekushona le nale. So i-GBE iyak-endorse yabo ukuthi no, lo mdlali uyadlalela iBafana Bafana, unama heavy minutes kwiBafana Bafana. So yini edingalayo? iBafana Bafana kumele ibe top 50. So currently before World Cup iBafana Bafana be number 60 kwi-FIFA rankings, and currently right now number 54. So remember, even sangena kwi last 32, but we are still ranked 54. So asazi isebenza kanjani le, but to be on top 20 to 30 is better. Uyakwazi ukuvela usayineke ukusetshenziswa i-autopass yabo. So ke kube nzima ke uma uthola ukuthi iplayer ishiya iclub thizeni bese kuthiwa wena ngeke usaphinde uyidlalele iBafana Bafana yabo. Ngeke uphinde uyidlalele iBafana Bafana ngoba ushiye le club. So lokho kusho ukuthi umdlali umbulale phila yabo.
usho ukuthi akaphinde adlalele asayinwe i-top 5 yabo. So number 2, if you are failure ku-auto pass khona i-15 points threshold okumele uyimithe. So imitha kanjani ke leyo threshold leyo? So ama-leagues ahlukanisiwe band 1 to band 5. Band 1 i-top 5. La Liga, English Premier League, i-Bundesliga, i-Serie A ne-League 1 in no particular order. Band 1 loyo. Then band 2 Portuguese Premier, Belgian Pro, Brazilian Serie A, English Championship, band 2 loyo. Then band 3 MLS Argentina Premier, Scottish, Turkish Premier Leagues yabo. Band 3 loyo. Bese kuba band 4 or band 5, band 4 to band 5 kuthiwa ama lower bands lawo. Ila khona kudlala khona o-PSL. So uyabona ukuthi ama points wathola kangcono uma uku band 1 or band 2. Yabo ukuze urishe leya 15 points threshold as a player. So lapho kumele ube khona udlale kahle kwi-Premier League, udlale i-Champions League yangakini. So the more i-Champions League yaku-band 5 okuyi-PSL ayifani ne-Champions League yaku-band 1 yaku-Premier League or band 2 o-Portuguese ne-English Championship. So the more you win i-Champions League ama-points akho ayanyuka as a player yabo. So bafethu iMorocco as a nation ibhola lakhona bawu number 7 emhlabeni wonke. So a Moroccan team iPirates yaseMorocco ingamsayina direct, iMan U ingasayina direct lo mdlali loyo yabo. Le team le yaseMorocco edliwe iMamelodi Sundowns eStunis yaseMorocco. oh eSFAR Rabat. Yes, eSFAR Rabat. eSFAR Rabat ingaba na umdlalo emsayina direct mokuthi lo mdlalo uyidlalela iMorocco yabo. So ngathola auto pass imsayini imenu kungabi nankinga salutho. So bafethu iyona ke izinto ezenza ukuthi umdlalo wala eSouth Africa engakwazi ukusayina direct ko menu ko bani kuma top 5 leagues ko La Liga. Hayi ukuthi i-racism noma yini, umthetho obekiwe ukuthi this is a Premier League. So awukwazi ukusuka from band 5 le lokhu nje ebhuqwini uzodlalela iPremier League no matter how talented you are. So kusetshenziswa leyo rule leyo governing body. So sibuda cela usithathe mfethu usibeke kula amanye ama league ukuthi wona asebenza kanjani, ngoba sengiyichazile ukuthi English Premier League ilokhu nje isebenzisa iGBE ukuthi ukuze usayinwe la kumele umithe or kumele uendoswe. Yeah, so sibuda usithatha sibeke, siyabonga. Inibingelele ma followers ethu, ma subscribers ethu. Sibuda libuda in the house again kwi starting 11. Sibonga umdalo sasigcinile. Yeah, sizoqala ileague elandelayo mayelana nalemthetho ukusayina abadlali from South Africa to European League. Sizolandela ngeLeague 1. League 1 ileague yaseFrance. Yeah, iLeague 1 eFrance siyayazi ukuthi iyalithanda italent labantu abamnyama. Bheke squadini ukuthi bangakanani abadlali abathola inationality yaseFrance, iyabathanda. Futhi ke ikakhulukazi ke iSouth Africa kube ne special international agreement ebizwa ngeCotonou lapha eFrance, ukuthi nje abadlali baseSouth Africa nje specifically eSouth Africa batreatwe ngendlela ehlukile kwabanye abadlali bala eSouth Africa, baphathwe ntofontof bala eSouth Africa. Yeah, bane special treatment lapha eFrance. Lo mthetho lo othi fanele kusayinwe ama players awu 4 by each team yakuleyo league awukho lo mthetho. Yeah, uma ngwase South Africa bangasayina even 10. Okay. Yeah, lento yakwamanye ama league kuthiwa hayi sayina 4 sayina ngakhi bese kuthi phe umdlalo fanele kube khona abadlali abangaka. EFrance awukho lo mthetho, ingasayina 10 kwi starting 11 futhi babe khona bonke labadlali boyi 10 aba South Africa. Yeah, South Africa. Okay. Yeah, iCotonou le special international agreement. Okay. Yeah, ibizwa ngaleyo. So eSouth Africa ke
sinaleyo ke leyo nhlahle yokuthi nje iFrance iyalithanda italent elala. Yeah, then sizolandela ke ngamanye ama league like Serie A, yeah, La Liga neBundesliga. Njengamanje singena kwi-La Liga. Yeah. Sesishayile France. Sesishayile France. La Liga ne-Serie A. Yeah, La Liga, Serie A neBundesliga. Okay. Yeah. Ithini imithetho yakhona lapha? Yeah, iSerie A, iLa Liga eSpain. Barcelona leyo kumele isayine uMfukeng. Yeah, le. Yeah. Yeah. Bathini bona? Yeah. Bona bathi only 5 yama player angasayinwa i-team ngayinye yase-Spain kwi-La Liga eqhamuka e-Africa. Ake ngithi nje eSouth Africa. Yeah, sikhuluma South Africa yes. Yeah, bangasayina 5 i-team ngayinye. Kodwa kwi-starting 11 se-team abavumeleke ukuthi babe khona baba u3 kuphela. Futhi nje ngeke kukwazi ukuba uMfukeng, uMbatha, uApolis noSipho Chain. Yeah. Beqa 3 akusavumelekile umthetho wasekwi-La Liga usakuvuma. Even noma ubebona ukuthi kunama clean sheet amaningi ngeke bekwazi. Umthetho nje uthi strict 3 per lineup. Yeah. Kuma team ngayinye. Okay. Yeah, iwona ke nje kuphela in terms of signing ama player. Bona bengasayina indirect. iBarcelona ngamlanda nje uMfukeng from iPirates. From iPirates. Ingamsayina direct from iPirate. But yeah, i-strictness zakhona bathanda kakhulu abadlali bangakhona. So awukho umthetho njengalapha ku-English. Awukho umthetho ofana ne-GBE oshoyo ukuthi ukuze usayine from elokhunjeni kumele umithe lama criteria. Awukho umthetho kwi-La Liga osho njalo. Owakhona nje in terms of signing a non-European player. Ilawa nje ukuthi bona ungasayina abadlali abangaka bese ukuthi i-team ngayinye kwi-starting 11 ingafaka abadlali abayi3. Futhi iLa Liga iBarcelona ngamsayina uMfukeng. Ilokho kushoyo direct. Yeah, ngamsayina direct. Siqhubeke. Yeah. Silandele ngeSerie A yase-Italy. Showcase. Iyona ke strict ukwadlula wonke lama league akwi-top 5. Yeah. I-team ngayinye ivumeleke ukuthi sayina abadlali abayi2 kuphela abaqhamuka eSouth Africa. Bathi bavikela ikhono labadlali bakhona bazelwe khona. Ngoba thina sina 5 amalokhunja ama spaces ukuthi i-team inga register 5 foreign players. Yeah. Okay, laba ilokhunja iBundesliga ina 2 per team. And futhi i-replacement rule ithi ukuze team isayine umdlalo wesibili fanele kube khona kulabo abadala abavele bakhona baqhamuke eSouth Africa oyedwa release. Uma engareleasanga abukele lo mdlalo wesibili till izi expire contract yakhe. So kahle kumele usayine oyedwa kahle. Yeah, uzomsayina lo yedwa kodwa masufuna lo wesibili kuzofanele kube khona ophumayo. Wangakini weSouth Africa. So leyo nto leyo kufanele ukuthi usayine umdlalo oyedwa phela. Yeah, noma kulindi i-contract expire bese bayamsayina kowesibili. Okay. Yeah. And yiyo yodwa ke strict ngaleyo ndlela leyo. iBundesliga. iSerie A. iSerie A sekwi-Serie A. Yeah. Okay. Yeah. Then silandele kwi-Bundesliga. Yeah. I-operator kakhulu ngalomthetho lo wase-Europe iSerie A. Uthini lo mthetho lo? Yabo. Ukuthi yini igama lawo? Wona igama layo ayikho kodwa into abayibiza ngayo bayibiza ngokuthi i-signing structure to protect i-native Italian talent. Okay. Yeah. Okay. Then silandele kwi-Bundesliga. Showcase. I-Bundesliga i-open. Yeah, i-accessible kalula uma uyi-South African player ukuthi uyosayina khona. Abayusebenzisa umthetho like i-governing body endorsement yase-England. Yabo. Futhi abanawo lo umthetho wakhona i-relaxile kakhulu in terms of
i-work permit. Yabo i-German Federal Agency ifuna i-proof yokuthi umdlali usayiniwe full time. Okay. Yeah, and uyi-professional athlete. Njengoba usayine full uyi-professional athlete, then ke futhi uzohola i-competitive payment, which means uMfukeng angahola ukudlula umdlali wase njengoLewandowski nje esadlalela ngale. Yeah, ngababhitha mangabe bebona ukuthi uyi-quality football player. Mangabe esayinwe i-team yase-Germany number 1. Yabo. Ole ngahola ukudlula uOlise. No Kane mangabe sekhona. My good quality abanayo i-payment nokuthi bazokubandlulula. Yeah, i-league yakhona i-open kakhulu. Yeah, iyakwazi futhi ukuthi ingasayina direct from PSL. Oh, okay. Yeah, PSL. So bafethu ihamba kanjalo ke yokusayina ama South African players to ama top 5 European leagues. Okay, so bafethu kunjalo bafethu, so sene understanda ke ingqinamba noma izinto amathize enza ukuthi kungabi lula ukuthi sithathe the best players so export to the top 5 yabo. So leyo nto le yenza ukuthi behambe beleke bedrya yabo, ukuthi ufuna ukusuka eMaritzburg uye eThekwini, so kumele udrye mhlawumbe ubuye ngomnambithi uthi Scott Mnambithi, uphinde mhlawumbe uthi Dandi Vryheid N2 uLundi, not ungangena uN2 uthi uLundi Melmoti ungene laphana koDokodweni uthi N2 uthi Mandeni ushone phansi le uzofika eThekwini yabo. So ulikuhamba lama league lawa amancane, ulikuthola ama points, ulikunyuka uthi uyafika lapha sumdala awusekho effective ngalendlela futhi ngabe effective ngayo. So leyo nto le idalela ukuthi nawa nje ama players eSouth Africa awadlali ngalendlela kumele ngabadlali ngayo, kanti abakutholi usewulo cream lo esifuna ngabe ufika kuwo. So into mina engiyibona ukuthi ngalula ukuthi iBafana Bafana bafethu ingene ku top 20 worldwide. Yabona mayingangena ku top 20 izokwazi ukuthi English Premier League ushaye nje ilokho nje autopass, ungaliki ushonisa lena autopass nje galaxa uyagaxela yabo, especially uma uyi-regular starter kwiBafana Bafana. So bafethu siyabonga kakhulu ngokuthi nilalele bafethu, nisifollow and engage with us kuma comment section bafethu. Ngizogcizelela, please don't forget to follow us for full video ku YouTube at Starting 11 XI. So ithina sodwa bafethu Starting 11 la eSouth Africa, so abekho abanye, yithi nje siyaqala siyaqeda. Danke, siyabonga.